Mas Blangkon minta lagi dong kerak telurnya. Minta lagi dong kerak telurnya. Satu ya. Yang pedes. Yang pedes ya. Oh, nyom 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 nyom. Diapain itu Mas Blangkon? Diapain? Diapain? Oh, dibalik dulu. Oh, kerak telurnya dibalik dulu. Wow, enak nih kayaknya nih. Cobain. Mama suruh cobain, Mama cobain. Rasanya gimana? Ma, cobain, Ma. Kerak telurnya Adik, enak gak? Cobain. Wow, enak. Kerak telurnya enak. Kakak cobain, Kak. Kerak telurnya Adik, cobain. Enak. Wow, enak. Oh, enak kerak telurnya. Enak banget kerak telurnya. Lagi Kak, cobain lagi. Wah. Telurnya ada nggak tuh telurnya? Ada. Kasih lagi telurnya, kasih lagi. Kasih, tambahin telurnya. Enak tuh, enak kerak telurnya bikinan Mas Blangkon. Aduh. Makan lagi. Enak tuh, enak. Enak kerak telurnya enak. Dibalik dulu biar kering. Wah, suruh nyobain. Enak. Kak, cobain lagi, Kak. Cobain, Kak. Kerak telurnya Adik. Cobain, Kak. Kakak Bara. Kakak, cobain tuh. Adik nyiapin tuh kerak telur. Goreng lagi, Dek. Kerak telurnya. Goreng, Dek. Sini. Dek, goreng lagi coba tuh. Mami yang nyobain sini. Mami cobain, Mami nyobain. Kak. Enak. Cobain lagi. Enak. Rasa ayam goreng. Rasanya ayam goreng. Iya. Kak, cobain, Kak. Cobain. Tuh, Kak, coba, Kak. Wah, mamam, enak. Nggak boleh. Goreng lagi kerak telurnya, goreng. Goreng, Dek. Goreng. Wow, coba. Enaknya. Cobain lagi, Kak. Enak. Coba, Kak. Iya, goreng lagi. Goreng lagi. Udah habis tuh. Habis apa belum? Harganya berapa? 1.000, murah banget harganya. 1.000 kerak telur. Belinya di mana belinya? Di Mas Blangkon. Harganya 1.000. Lagi, Kak. Coba lagi, Kak. Wah. Coba lagi, Kak. Ada masak sini. Masak lagi kerak telurnya. Udah habis berapa itu? Kerak telurnya udah habis berapa? Udah sini, Dek. Dek. Udah sini. Entar jatuh. Adek.